Danas u Santo Domingu nije baš najbolja situacija što se tiče sigurnosti. Jako prljave ulice, previše pogleda. Apsolutno pripomaže to što sam bijel. Pa pravo rečeno osjećam se kao u Keniji, a ne na Karibima. Ali eto šta je tu je, jel? Danas igram GeoGuessera, ne vjerujem da bi ikad pogodio Gesser. Mnogo je drugačiji vibe od Costa Rike do Paname do Dominikanske republike, očigledno. Santo Domingo je definitivno jedan od najopasnijih gradova na svijetu. Bar su mi tako rekli, ali ne izgleda ništa bolje. Iako treba reći da u San Joseu ima dosta više turista. Jer nijednog turistu nisam vidio za evo pola sata, mada je ovo 3-4 dana što sam bio nisam previše viđao. Sad ne znam koliko je tu dobro ili loše, ali ja u bilo kojoj državi da sam bio nisam nikada provjeravao gdje smijem hodati i gdje ne smijem hodati. Uglavnom sam se držao ti nekih, jel, osnovnih savjeta, ali ono, common sense, osnove neki. I uglavnom sam tu onako posjećaj gleda. Ali ovaj mi se grad kompletan čini, kao u fazonu nemojte uopšte dolaziti. Gledaj, ovo je glavni grad. Pero para mí en Booking es Yo tendría que tener la reserva. diferente. ¿Puedo hacer aquí? Sí, claro. Ah. ¿Tienes basura aquí? Mira allá. Ah, ok, gracias. Ali brate, kako pričaju španski na ovoj Dominikanskoj republici, pa to je nemoguće. Pa to baš ono parlaju. Apsolutno, znači ništa ne razumije kad oni meni pričaju. Sa tim njihovim naglaskom, iskreno. Sad sam pokušavao lijeće kupiti, ono, nevjerojatno, znači neke osnovne stvari, ali ne mogu da skontam. Baš ima izveznut akcenat na... Mislim da Dominikanska republika ima najteži akcenat. Vjerovatno Porto Rico usto. Također Bad Bunny i ti fazoni. Evo nas u nekom muzeju, ne znam ni ja šta je tačno. Besplatno je bilo, tako da sam ušao. Inače izbjegavam muzeje. Nije baš, ne znam, nekako mi je to... Ako nije nešto što mene baš interesuje u toj državi, onda iskreno ne bi išao. Bio sam par jako lijepih muzeja u Los Angelesu, u New Yorku isto je fino. Ali opet ne vidim neku pojentu muzeja u Egiptu, izučavanje tih stvari u New Yorku. Mislim, ako sam došao u New York, prije bi me interesovala historija New Yorka. Šta god, kako je nastao grad, 9/11, tako to. Nego da ja sad gledam egipatske te ostatke, piramide itd. To je samo moja, filozofija, ali jedno od zlatnih pravila koje sam naučio po latinoameričkim državama je ukoliko vidite vojsku na ulicama, znači da nije baš najbolja situacija. Toga ima u Bogoti najviše, nekako je očekivano. Medellin isto. Nisam siguran da li gdje drugo raste nego na Karibima. ¿Qué es esto, amigo? Zapote. ¿Es de Dominican Republic esa? Sí, todo de aquí dominicano. Dime, ¿cuánto es una? 100 pesos. 100 pesos. Pero tú puedes hacer esa cosa como... Puedes quitar la... quitarle la cosita. Sí. Venga. Ok. Venga. Sí, gracias. Gracias a ti, amigo. Poprilično dobro. Ne znam možda me posjeća, da budem iskren. Kao miješam na više voćki, kao... Ima miris limuna, što je jako čudno. Znači miris limuna, okus, možda nara ili nešto tako, nemam pojma. Jako specifičan ukus. Ovo je inače baš popularno na Dominikanskoj republici. Erol. Jorge, ok. Mi abuelo era holandés. ¿Holandés? Mi abuelo. Ah, tu abuelo, sí. Mi abuela era de África. Ah, sí, qué bonito. ¿Estás trabajando aquí? Y estaremos ahí mucho tiempo. Mira, el pueblo.
Sí, pero amigo, no necesitas hacer esto, gracias. No quiero tomar tu tiempo. Y yo soy de uno de países, no tenemos mucho dinero, entonces... Puerto Don Diego. Ajá. Ahí entran los cruceros. Ah, Y ese Antonio de Montesino, un padre de la iglesia católica ajá. dominico. Luego de ese boom, trajeron africanos. Africanos se convirtieron en españoles y viceversa. Africanos en españoles. Sí. Ahí, y eres de aquí, de esta ciudad. Ah, ok, qué bonito. Ya tírátela. Sí. Sí, es muy lejos, muy lejos. No es cerca de Rusia, es lejos de Rusia, pero es cerca de Croacia, de Serbia, Italia, sí, Montenegro, ¿sabes? Sí. ¿Y cómo sabes nuestros países? Ah, estudios. Sí. Serbia, sí, Croacia, sí. Qué bonito. La mayoría de gente no sabe nada de nuestros países. Sí, yo soy de Bosnia. En Serbia había un presidente muy fuerte. Sí. Antes, sí. ¿Has conocido una persona de estos países antes? Hay gente aquí de... Sí. Kako će da naplati sad sve ovo? Conservaba la tranquilidad en Montenegro, en Herzegovina, Serbia. Sí. Pero participó en la revolución de la restauración de la República contra los españoles y la primera puerta de América. Ok, es suficiente, amigo, eso es suficiente. Yo necesito ahora. No quiero tomar su tiempo, pero mucho alegro. Mucho alegro por su tiempo y todas las cosas. Dame para un refresquito. Ah, Para beberme un refresco. ¿cuánto es eso? ¿Cuánto? Dame 50 Pues, pesos. Dame. Fazon je što ja već znam kako to ide i stvarno toliko sam se nagledao ovoga, znači što vas duže zadržava, to je veća cijena, jel, to više traži. Koliko sam ja sad dao, znači dao sam možda sam 2 marke dao, mislim, dao sam nešto u dolarima onih